Nebi qaçaq anji bi navê wî yê di nav gel da qaçaq nebî. Ber bi dawya 100 sala nozdemîn li Qafqasyayê bela serê çar û quliqên wî ye. Hêviya gelên belengaz û bindest e. Dema ku qazax zilmê yekî an jî civakekê bikin hewariya wan qaçaq nebî. Lehengan herkes xadî derdikeve. Niha li Qafqasyayê ji kê dipirsî dibêjin qaçaq nebî ji me ye. Ecem, terekeme û qara papax. Derbarê wî da bi dehan destan û çîrok nivîsîne. Stran û fîlm çêkirine. Lê di wan da qet behsa Kurdbûna wî nak. Erê dibêjin nebî lehenge, lê dibêjin lehengê me ye. Qaçaq nebî di sala 1854 da li gundê molaya jêrîn a Zengezûra Gencê ji dayîk dibe. Nixuriyê elo û gozê ye. Elo ji ber ku xizan e zarokên xwe bi nano ziko dike berxvan û golikvan. Nebî jî ji 9 saliya xwe şûndatir êdî berxvan e. Pirî caran tî, birçî û pêxas e. Ji ber wê ye dema ku mezin dibe, destê wî dizvire, zarokan ku pêxas dibîne deyaq nade. Tavlê ji wan ra çarixan dide dirûtin. Mihemedê axayê gundê wan êgir li ser pişta gundiyan vê dixe. Gundî bêzar. Dema rojekê dibeze eloyê bavê Nebî, Nebî hêj 16 salî ye. Êriş dike, axê ji silfetê mirovan derdixe. Rûyê axêyî ku derkeve nava êlê namîne, gilî dike Nebî demekê têgirtin. Lê zilma axê naqede. Disa li maniyan digere. Nebî di sala 1854 da êdî 20 salî ye, êrişî Mihemed axa û merivên wî dike û derdikeve çiyan. Êdî ji wê şûndatir çiya ye. Navê wî jî Qaçaq Nebî ye. Ji hecera Xan Elî ra xwazgîniyan dişîne. Ji ber ku xizanin û Nebî qaçaq e, Xan Elî ji eloyê bavê Nebî ra dibêje ne hilde ne jî dayîne. Nebî û hecer gora xwe dikin yek. Nebî hecerê direvîne. Hecer jî çek di desta, li çiya û deştê, di kozikan da li gel Nebî şer dike. Ne bi tenê hevjîn, hevrê ne. Çiyayên Zengezûrê, Sîsyanê, Naxçıvanê, Qerebaxê, Kelbecerê, Laçinê, Gencê, Şuşayê, Cebraîlê, Rewanê, meskenê wan in. Nebî gelemê pêşçavê axa, bek û rayedaran e. Yekîneyeke wî heye, lê ne wisa 100-200 an jî hezarin. Lê belê rayedar dema ku nûsaf dikin, ji tirsana dibêjin
200 و 1000 یا براستی جارنان نبی و هجر به تنینه جارنان جی 10-15 کسن جبو تفلی دستاوی ببین 3 شرط نبی هنه جبو خزانان جان خو بده جه حوالین خورا خیانتی نکه جه نیار خوشی نخوابه ده دماوی دا آقا و بگان اردین هری هلبرینر و رند جه خورا هلدانه و گندیان جی وک خلام به نانو زکو ددن خباتی نبی ارده جنووا پاری بدکه در انباران بدکه ج خزانان بلافتکه دوسا تحصیلداران او باجه ج دولمندان برهفدکه و ویجی فقیر و فقاران بلافتکه بازرگانان پرساخو کربونه یک جمالین که ایرانی تینن بها درفوشن ایجا چناینن پرتی، چای، کشمیش، خرمه، ایسوت همه چلور هبه دکشینن و لسیتش نبی لسر پرا زیوه رودن باجه جواندستینه گل بلافتکه جبو بها نفروشنشی وان هشیار دکه دما که گراوی نکن دست سر مالین وان و وان جی لگوری بدوین وان گل بلافتکه بخیروی دادگهین 4 راد بن عدالت به دست وی بلاف به دزی و قابی دی براندن جردان بلاف دکه رایدارین ظالم کارجی بیوری دگره و دوسوان کسین گل جه حزد که بیوردار دکه جبر که دشر و پفچونان دا نای لیخستن هن کست بجن نبی به باطنیه انگو سریه لعو هنرمندین شر جارکه لچیای کرسه دوراوان تی پیچاندن به هزه که 1000 کسی اوجی 15-20 کس 7 روز و 7 شوان شر دکن شوا داوی نبی و مروین خو چارغین خود دخن و سا بیدنگ جناو نیارین خورا درد کهون که قد ریوان نابیسه جارکی جی لناخچبانی لهرما قرقلار داغیه دوراوان تی پیچاندن 40-40 قازاغین روس خو نویرن در کهون جور نجی دهیلن او جبو پیدوین خو دا کهون جیر پلان اوه که وان به سرمایه او برچینا بکجن نبی لنگو دوین هسپان گرید ده به تولی هسپان دشمتن داد کهون جیره او خو خلاص کن ده بنده بن امی بشاته برده